Kedishia mwenye mutegeri wa Weru TV kambeti kenura ina weekendi imbega na inko kwa togeni ntutonishia Weru Thaa Imwe niombeta kwa WANJERU na mwana neria wetu wa madhidhio utukwa monde ni mwore ni kome indi mbere bururu ino ni musha Nteto ito kubanga niritie. Minister Ogima Meru ari nyambene level 4 kwa reria ntaire ya gwishura kwa moshari ya Meru. Onini wa rais Rigathi Gachagua kweregerwa gutirimana na atongoria ma Meru ntuku ya Jumatano. Thomo kia junior secondary kwambiriria omonde aciari ni abe mukana matikabire ciana inuskuru cia kiubundi. Seneta Kadhuri Murungi na MCA wa Amwathi na Nteto Kiongo kuriunga migundani iria mithuka ngini njugu. Tukiambiria nsoni cietu kithomo kia junior secondary ni kiambiritie omondi na reu skuru Imwe igakinyirwa nontu wa namba ya aruto kuongereka. Chuka Township ni imwe ya skuru iria ikinyitie kiwango gia kuthomithia kithomo kigi kieru na ni makweregerwa kugwata aruto mange 30 kuma skuru cienge iria itikinyite kiwango ikigi kieru kia mathomo na marina arutwa 70 maria maumite grade 6 magatonya junior secondary reu na Samuel Gaishima gatuonerie bokuri. Ndeni ya chukuru ya Chuka Township wandikithia bwa aritoba grade ya 7 ibubo tindete emunde bakia mukagira arito barabare grade ya 6 chukuru enu amwena baraba thomagira chukuru chinge. Chukuru eno ni imwe ya ira ikojokia arito akuma chukuru ira chinge ira yakubena muchi wa Chuka ira itaetegirwa kuthimbere na kithomo kia junior secondary nunto bwakwaga ira chi kana itare na arito bakugana. Maundu maria monthe turetererete kwerwa turai atukanire no ni turacokeria Ngai ngatho ni gukorwa atuvotithitie muthenya uyu gutina maundu mena thina ulai na ciari momwe matebangite wega no na muma kwaririo wega ni arimu mane matare na uniform ciana no kamerwa maendelee kuthoma but wenyezi makulomena nguo ciao aritoa bakiona na gikeno kinene nuntu bwa kuigwa bari ba mbere kithomo ni iki kia junior secondary. Leo naishi vizuri sana kuingia junior secondary. At last hata kama tujaenda secondary yenyewe tutafunzwa masomo ya secondary. Nimefurahishwa kwa sababu kuchangewa uniforms, tutakuwa na walimu wengine. Sasa kitenye nasikia tumeambiwa ati hatutaenda junior secondary. Ndio kitu imetushangaza sana. Tayari arito 30 baimbia ibebandikithitie chukuru eno kuongera kiri 70 barabathomerete aga grade ya 6 barainde batakiganira kiri irachibiere birabare na bio thirikari ikiendekithagia wakira kirachi kigwe kiri na arito 45 into the desk kana locus tutenacio ona laboratory itio thirikari ni ugite ikare tarimu lakini so far te mwalimu reja wa junior secondary na ibaugite kairi baka deploy arimu baraba in that particular school kada ibo qualify de arimu mugwanja baraba qualify wo baka deployed kuthomithia junior secondary it is okay. Kinyamara kingi ikewagiba mabuku arachukuruwa na emunde cheterete wirane bwa thirikari bwa kumareta mwambirioni wa kiumia iki. Lakini tuena curriculum design kana syllabus ira cia syllabus na mwalimu arimu batira mai kuthomithia no tunarua arito ba report na bari rasine na arimu bari kuba kithomithia mwena mathina marachukuru eno yigitwe kurukira nkurukino ntubo kuigwaneo ithomithagia ana baraba ingi kuma mutaa wa mabanda wa Moi Girls
Chukuru ino ni imwe ya ira iruthite bwega nkuruki kigerio ya KCPE arakuma kiri agerwa 55 murito wa mbere arari na max 410 wa bairi 400 na wa bathatu 399 bari na minisco ya 295 arito bathanthatu baitwa chukuru cha national. Chukuru ino tweriwe tuyo gote fi twagere okora tukiri banu enini na nonto government ne provide fee ya 15,000 ire igatumwa leu gogo tutie chenwe siringi nwe imwe ya kuga tulibere mwana nwe eriko. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Arutwo mambere ma grade 7 mathiete na mbere kuthongira skuru kiri mutaratara Mweru wa mathomo kiri skuru ya WANJERU Abogeta East na ku arimu mamwe na nkinyagia mbondi ya skuru ino ni maurite thirikari ninenkanire na karugi mbuku cia grade 7 na into ciengi cia kithomo iria ikwendekana nikenda mathomo mau na mutaratara uyu umba kwambiriria wega mutugikare ena riboti ino. Nero tuletete aritwa betu ba junior secondary na tikatwe tuije mbio ongwa tu ikwendeka katweje kwirwa imbi ikendeka uniform na bira binge bikendeka nyake thwa thirikari ni gutura ni rite fi tuje kwina tumandu tungi twakando tutije ora kugeta kwa na rura tukerwa tumenyora tukaibanga. Ni migambo ya Frederick Mwitumo aciari kuma skuru ya Rwachore kurwire nture ni ya mwisho ne wandini ya Abogeta East aciari baraba kuretete anabao bangirindi ya mugwanja skuru kwegitare ya mbere na kiaria mwarimu munene wa skuru eje John Kangi na ugite na mukirite akuya na bonde barabara ageretwe skuru eje mwaka muthuru kire kirasi kya ngirindi 6 na nkurukia kinyambare ageni kuma skuru mwanya na kuba mukira na nkuruki mwarimu uju agitirimana na atongeria bambi wem na kinyasha ribana ba kenda baka athura na betekanire ngu ya skuru ile na baba bagekagira. Now today being the first day of JSS admission, tumeona watoto wengi wamekuja, only a few who have not reported, about 7. Those I had. Now I am also receiving some other new people or new students and I'm welcoming them to come kwa hii shule yetu. Katuambia they can come with the previous school uniform ndio tuongee na wazazi juu ya uniform yetu. CBC ni mutaratara jwa kithomo jura aciari baba kuona na bakijugwirirwa bakiuga ni bakuona na baba ari na mwanya mono bakiringithania na ana bara batakurukira kiri kithomo giki. Tukuona kwina mwanya jo munene mono kiri system ya CBC nere ankuru ya 844 kwina tofauti nene mono ukakompea aritwa baba ukaja gutaka baba bakinyetie ngirindi 6 thai batete ngirindi 7 junior secondary baka kompewa kinyana baba kugerwa kirasi 8 kwina mwanya yo munene kwi manto ya maingi mono bakwa ni baritani bara bangi batitani kwa u ni kwa ni system yumba gutethia murito na ndimuthiene ni romba da mwarimu munene na aciari kire thirikari gutigira ni bakureta mwarimu wa ngirindi ya mugwanja mabuku amwe into bya gutumika kirira borotari gutigira kithomo kene kigwita na mbere bwega tora thirikari kwendekithia arimu baretwo kurio no tukarenana arimu bacerwa bateja gutanana boba secondary bingi gintu ya laboratory kwa home science thirikari akisenya mandu yo bodi dangia mpwe kenda mbicera yongwa tukuona ya CBC ikinyanira walimu katika at this time we have not received the teachers but we have been promised that first of all we are going to receive a teacher for JSS. The books we have not received them but we have been promised. Even the designs have been sent into our phones. So we have the designs, but we are waiting for the textbooks to be brought, to be delivered. Magicigo mbunge kia Southiment inki reportera Nteto cia Weru kwa retwa ni Mutugi Kare.
Mwarimu munene wa skuru ya Njukeni primary Getonga Kathaa na rutirite mukana aciari maria makubanga kubira ciana ciao iria irathirire grade 6 mwaka muthiro skuru cia Kiubundi. Getonga ariuga ciana iria irerungurwa mutaratara wa CBC ikathie mwanka grade 12 kiri senior secondary. Tabutu kwirwa ni Paul Akabidi. Ntuwera na barabara thire kiro ka grade 6 mwanka makuru kuba kuthongagira kiri junior secondary. Iya bantu atwaninda cukuru eno the admission to yakwera wibo na high school ndo jabichira bakora ibo na secondary na inkumenya ni kunyira cyari bainge muno otie maguma kuthoma kwa na baba ingwitegia kiumia ke mago thirikaitiro araka ininta maguma batiri inkima bagakara bakibora achi amara cukuru. Ende mutaratara uyu kithina mbere kinya cukuru ya Njukeni primary irari Nteto ya Nkondi Tharaka South Sub County. Aratukeranire na mwarimu munene wa cukuru ino ya Njukeni primary Bwana Gitonga. Asi kia junior secondary lakini gitie na facilities ta deski kana lockers tutie na kinya itebiana birabaga kalira na waraitha mantu maingi ta equipment iri kwendekana laboratory empty rooms karibu 5. Kuringana na Bwana Gitonga ni ati aciari baraba kuninta anabao kiri junior secondary bagukurukira go mubonene guchwa mbesa rameni kunene anainya muno nontu tendi bale andimitwa almost similar to secondary school nontu iba kwendekana bewe bena uniform etabuye nene na baraba ngine ngarama ya muchiali ana abandeni ya baraba kumama bakenda something ya lunch na bakenda gintu ta irio bia sapa inu yonde ngarama ikethirwa irikiri muchiali tonto arutite mbito kiri thirikari gutigiri bakurekeria mbesa kingo mathomo amomba kuthina mbere gutena wagagu wa burakora bangitwe rutere rwa Ministry of Education balekangirie funds ino chia junior secondary kenda tumba kuendelea na junior secondary school nontu muchiali atikwibumbira tamabuku mama na kugura mabuku ma exercise books mabuku 13 my 4 pages 120 kenda mwana oraumba kuandika nuti mabukuni manene matakiyujura na mpwe nenu yonde ingarama kogu itukuromba thirikari na jundi yonde rayumbe kuharakisha nontu without these funds it means the exercise will not be successful. Akira chari bara anabao bararikiti grade 6 bakenda kubaira kiri polytechnic Gitonga na tariretie kegwa ata completed the cycle ya kithomo nontu the system irere kwende ugu ire ambiria mianka yire primary school tugachoka tukathi mianke 6 deni ya primary school na twauma tukathi mianke 3 deni ya junior secondary school ara kwina grade 7 grade 8 grade 9 na twauma gwende nogo alitwa bakwambiria kuthitu senior secondary school araba kwambiria kuthitu different careers irokegwa imbesete kumania na kithomo kirokegwa bakugwata ndeni ya junior secondary nogo tukona talent ira mwane nacio uyu akathi wewe sciences akathi wa sports bangi bakathitu different areas kogu muchiari kutharira kuira mwana vocational training kana technical ali grade 6 ukethirwa ki disadvantage mwana ora nontu tiegwa ena certificate chionde iri kwendekana na nwage wira ndeni ya thirikari kana ndeni ya ndiguru yetu ya Kenya. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Pito Paul Akabidi. Arutwo maria maruthire kigerio kia mbere rungurwa mutaratara wa CBC nimo grade 6 mambiritie mathomo umundi aciari namo nimakumakira ngarama ya kithomo Kenyatta arutwo kwambiria mathomo mama na uniform nkurani na iria marari nacio ne thirikari ikiuga nireberete kithomo giki na gutikio muciari agetua skuruni ne kugurira murutwa ake into iria kubatara gutumira skuru Rita Mwanikio muciri hena inuku maembu. Arutwo aria marekire kigeranio gia kirathi gia gatandatu mwaka muthiru umuthi nirio marathi macukuru ngurani kwambiria mathomo ma kirathi kia 7 kana junior secondary. Mwena wa kaunti ya Embu, Eastern Region Director wa kithomo niwe William Sogut ni ucerete macukuru ngurani kuria araroria wivaririria wa macukuru mama kwamukira arutwo aya. Katika eneo la Mashariki tunatarajia kusajili wanafunzi
1173, wavulana wakiwa 1089 na wasichana 1084, na kazi hiyo itafanyika katika shule zetu 4522. Waoguo ni urauga thirikari ni kiririte makiria gutigira ati cukuru cionthe ciena mabuku na irathi cia kwigana cia arutwa aya onthe. Na ni kwamba ningependa kusema kwa wakati huu kwamba tumejiandaa vilivyo. Muliona kwamba waziri wetu wa elimu tayari alishaanzisha ile kazi ya kusambaza vitabu kwa shule zetu, na kazi hiyo imeanza tayari. Tunaendelea kupokea vitabu na pia tunajiandaa vilivyo. Walimu wakuu wanaosimamia kiwango hiki tayari wamepewa mafunzo, wamepewa mwelekeo katika kuhakikisha kwamba kazi hii inaendelea vizuri na tuko tayari. Guku akiuragia aciari gutwara ciana ciao macukuru maria mari kuo ma junior secondary, akimeragirira mathomo ma gikiro kia iguru, kuona ruvonge rwa TSC ni rugutigirira arimu eganu a cukuru agutangikira arutwo aya onthe. Ya kuajiri walimu ya TSC tayari wanashughulika vilivyo. Hata pale nimekuwa na mwenzangu katika eneo hili la Mashariki, anashughulika vilivyo kuhakikisha kwamba walimu wanafika katika shule zetu, shule hizo ambazo nimesema tayari, ili waweze kuendelea na kazi. Na ningependa pia kuhakikisha kwamba wazazi wasiwe na wasiwasi, kwa sababu hii ndio kazi tunafanya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Nteto ni shingi munini wa gavana kaunti ni ya Meru na uria no gwatirite giti kia minister wa ugima Meru ariuga ni mashwirite ntaira thina ya gucura kwa mere mochari ya Meru. Ariuga mere emingi ni merute mochari nontu mingi itari na ene na enge kirarekeretwe kuni ene. Arite mama monde ariungete cibitari ya Nyambene level 4 Maua. Ariuga nyomba inu ya kuiga aku iraina mere 270 na mere eganare ya 90 ni merute Dennis Mugendi na inu. Akinyite gutwire cibitari Nyambere level 4 mucine Maua, munini ongavana Kawira Mwangaza tawe Isaac Mutumanto ithinkia uria nowe minister ugima kauntini aritariria ati mwankanandi thina irirario ya miri kurantanira mochari jo cibitari iji na ya Meru ni thirite ni kwithirwa ni batete miri 190 kiri 270 irirari cibitari neji mingi nayo iri antu baretetwe batikumenyekana ni bao ni baba baiku na ni baba kwiku. Nitwithirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya miri mingi ndene ya mochari chietu. Meru General Hospital level 5 yena miri around 310. Nyambene ira ye number 2 yena mere around 270. Kankwenda ku report narua ati thineu ne thiri kana ne reduce te na big percentage nonto sibitari yetu ya Nyambene irari na mere 270 but kiumia kithiru meri 190 ya kuuma mochari ya Nyambene level 4 hospital ni ete disposed itugucokeria court cietu nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta meriji nitubacokeria nkatho nontu bwako to support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County Government nikenda twewa orders cia ku dispose mereu kuringana na ura sheria ikuga na merera mingi ire yukaswa nau barabarene mere ya accidents mere ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamechie alafu antobao bakare akubejira na ingi iria kuma county motori Isiolo na Tharakanithi kuma government ya mama yekwe ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera bwega neto bare ya mechara promptly mweri jo athira
na tuwe kuma tuwe kwambiria kwa na good services na ritingo gebe toba wiretwe na kinya twekera ndawa cibitari cietu. Other counties ciambiria ko flow antobao kwa ndene ya cibitari cietu. So part of merera twene ndene ya mochari cietu tiba Meru County. For example ya Nyambene kwa antoba kuma Isiolo, kwa antoba kuma Tharaka Nithi, kwa antoba kuma Kitui, and iyo manjabu twena yondene ya Meru. Kwa manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages. Thina ya roji nayo iri nene sibitari neji mutuma riuga bakenja kithima kenda kumithiria na jumurandi jo mwako jo wandisia arume na nyomba cia ekuru kwero twana kuthirangwe mwankino jo sibitari je bungi bamireterete mutambo jo kinandi jo kwandikithia ajie. Kama wiki 4 zijazo hapa katika hospitali yetu ya Nyambene watu wanapotafuta huduma katika outpatient department hawatakuwa wakitumia zile kadi za kuandikwa, kila kitu itakuwa katika kompyuta, na hii itasaidia sana, manake ukija hapa leo ukionekana uje siku nyingine si lazima uende ukatafutiwe kadi. Jambo la pili, katika hospitali yetu kwa sababu ya huduma ambazo zinatolewa hapa, watu wengi sana wanatafuta huduma katika hospitali yetu, na tunapata kwamba outpatient yetu tuko na wagonjwa wengi sana ambao wanatafuta huduma, na kumekuwa saa zingine na kizungumkuti wakati ambapo watu wanapanga laini, lakini tukiwa na hii system itaweza kutusaidia. Madaktari watakuwa wakiona watu haraka, ile ambayo tunaita turnaround time. Ukiingia kwa hospitali kutoka wakati unapojiandikisha mpaka wakati unapotoka pale kwa pharmacy, tunataka ipunguzwe. Ikienda sana mtu asikae zaidi ya masaa 3 kwa hospitali, na hayo masaa 3 ni kwa sababu atakuwa anangojea vipimo ambavyo vinachukua muda. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ne Nyambele Vufo, mushine wa Maua, kaunti ya Meru. Nyuma ya munini wa Rais Rigathi Gachagua gucemania na atongoria mwanya ma Meru aribo gavana Kawira Mwangaza na MCA akienda kuthiria na kumenya thina iria iribo gatagati kao riu munini uyu wa Rais na kwirigirwa kurutha mucemanio na ikundi gia atongoria kiria gikarungamira mbunge ya kaunti thirikari ya Meru na bunge nene ntuku ya Jumatano nikenda gucuantaira ya thina ino na ya atongoria iria ari kubaragania thiri Meru. Boniface Mongera na Nteto inu. I'll be having a roundtable discussion with the governor, members of the National Assembly, the Senate, and the members of the County Assembly with a view of restoring peace and stability in the county of Meru. Na mushemane jo muthia joshokanire ngwatano na thiri nene county ya Meru jokethiro jitho Jumatano ya oke kimekitore mushemane jojo najo jokethiro juna rungamiri kirotera rungamiri tura kana MCA sabunge ba county ya Meru na inyagavana Kawira Mwangaza munini wa Rais aja nthiguru ne Kenya Rigathi Gachagua no gethirwa gitithe gikaro na mbere na kire harakati cia kubangira mushemane jo ntuku enarua abunge ba county ya Meru bakwithirwa betirima rutero Mombasa kire gikaro kiao kia Meru Parliamentary Group ibataranire na kwa mukaririgite wao mubunge rutero tiganwes Daktari John Motunga mubunge Mporo Abore na mubunge kumurotero Sentiment Kirimangoshine ibo babarungamira hawa chamani wetu kithia kiu kingi rutero MCs na rukethero rungamiri ni msio kuma rutero athwana bona Jimochoi rune majority whip mutongero baba kaine ne bunge county Meru bona Mondeithiri msio kuma rutero abogetos bona DMK Kiogora rune minority whip na Muriti Ngugi Umwe ne bunge county Meru rokwethire menyekana ya kinywa kambe gavana Kawira Mwangaza kethire tongeretwe nwe bashoke pedro bena munini wa gavana ne county Meru bwana Mutumanto Ithingia siwezi nchamba mbethe sisi Dickson Monene urakinyani wa akili na Inyankoro Charles Mwenda urona acting CEO Kilimantu na kigina na budget ile kichapo hawa heshimwa amepigwa bimwe nabyo birabikithe birikiro methana kwithiro bikyarerwe ya kwangerekano Nteto Shawondi Fund uitanira ngwe bwega katikati ka gavana MCS mono kiri wandishiao na nyampongeri kugwatanira nthoni na kuthira tobitina nke reporter Nteto TV kumaja kingina kifoke Nairobi mbita Boniface Mongera atonekanya gakonogoka banini utikathino ako ningucoka na Nteto Nkuruki.
May I have your attention, please? Kuma guciaro kwa kenge kaije keneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungo ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Kuma ya twagũranĩri ndaici mũbundi na nambĩra manto ja maingi mũno na ngekĩra kĩongo na nĩ kũmenya gũgatuĩka rĩmwe ngũgĩkarũngama nonto ihinda rĩa kũringa plasta iro ventilation ichiendeka kwa na ndĩramũria ndĩrairĩrĩria kũthithia twinto jatu ndĩrona rĩrĩa ngatonya kũthithia twinto jatu tũnonto tĩ anto babaingi baici na tĩ babaingi bomba oni ngethwa nkĩmũsupport akinya ngũgĩa wetĩkarũngame na hinya ningwa mbĩthĩrĩa nkĩona mbeca na hinya ngamũtetheria na riu na ndi kumira au kwira bakwaga ngugi na ro ni ntobo ventilation ni othuganiri na wetiro thomera ina no gwitanire no koniro tuthitha na mana gwita kinya mawa kwena muntu mona we ari akaraga naja aega wangu ge mujengo na ndi akwija muntu ucio tije na ara iteta kosi eugwe ega na ndi ntuku imwe arambira na kuthitha twinto ja tutu no ji muchoirire ngugi ke mukuru kwa njara na ndi ajambira kinya ara ndi ndikumba gututhithia bwega no ntonde tiga nketha twinyangite ndera mukujeria mpara ndera mwira njuthitha irinya kwa kwaja tari mukuru agwita no kumenya tukegero turi aja no je yakwija nani ndera menya na ndi ko te cukuru o au ni ondambire kugitata kuthoma bako embere no mukuru njoirire no ntoe mujengoni na au agwaka ndiraikia ndiratuthithia no wetere kinya natu arandetera mbeca kwenderea au na ndi bangi bakejera bageta o no ntoiba kumenya au ange ndirathithia kanisa ingire wakuo waja na baba ndetera nyombe kiringo plasta ndiraromba ngugire mo ndeta mejengo ne kuromba ngugi ndiraromba ngugi barampa ngugi ndiratuthithia bareta barekira Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru yontore ndio te siasa kiama yetu ofisi ni Quran trainings ni Quran youth ni wetwa ya treno women ni ba wetwa ba treno lente siasa ne demo biashara kidogo na wa town de biashara bedare na to biashara twakwa ya ndea wonde muremi munda yoyo to surrounded ao na inkolika na nyato kearia na mwekoro wa prime cabinet secretary mwekoro Mzalia she's my good friend Mama Tesi mbirire God is good the first instant through 3 manango atira mbira God is good mbira ha ndona nyoko kwana kana nto itwendene thirikari twayogeria thirikari tatheka Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited iraendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina na shama enthongi mono na ni kuonekana ndukiene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda Go TV ikupandishe. You always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. Go TV, love it.
kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkira rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira irekeri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagerithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi ugunike ni untu bwa Nteto nkuruki turingira thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Okaire nkogwate ogeni tukithie na mbere mandagitari kaunti ya Meru mamenerete insurance njero ya ugima kumakire thirikari makiuga ni kumabinyeria mariuga ni mandikirite gavana wa Meru barua maita nkorokia 10 guti macokyo mariteta makiuga matikuona utungata wa mwere mwega na kava ino itikumetikiria gutumira nkorokia ngiri Imwe Meru. Solidarity forever. Kiama kia rigitari kuma kaunti ya Meru mrejanari bashumiritie na kuthoba kirotero bisiwanga mana nekira bakubandikite baruga nyingi iritonete machokyo. Barua romba kuthe ikwa respondent union zitiandikite barua nkorokia barua 10 na ciontho tio chokwa nikio tukuria batwe gavana nombe kuthe karanthi na batwe na tukuria mukario Meru mwende kwa gavana Samuel tutetheri to pass that message tukoromba muchemeno na gavana ne ati baruga ira twandika tutena gwakika ethera ni ikinya ira gavana tutukumethera baruga iria na nenkairwa akona twina mateta jaleje na maana kana jena gitumi anto bara batigio bisine ingwetikia barita ngugeje na gavana atije bambere ti gutonya tabia ne inge cia kiraito murunge cia gwiturwa nguge ni antu akera go ikobui na gutebui neki ni hate ogatuma barua 1 2 3 4 na gutwike gavana atamenya kweri batu twina thina atwita tu solve thina mbere nya contract wicainwa na nandi gitumi kiao kia kwandika baruga iti cionthe nikio giki yonto ya insurance cover twinio ete utethia ruti bangugi baba ta cibitari rotingly batigomba wita kwa medical services nionto insurance ikirite caveat utomba utumira nkorokia ngiri 1.5 kogu thaiji tuliariria workers bara bakweja no tungata bogima bwa mwiri bobonga batikumba gwa afford those services ukakunja mugongo muno ni unika wetu tukwenda kunika mugongo jonto tukaunika mugongo then the health service will be crippled. A very big number ya ritingu vetu batemnya kona services Maua Methodist Hospital ire cover the whole of Igembe region batemnya kona services hii Consolata Hospital Nkobo ire cover the main part of Imwe Central and South bationa services hii Kirwa Mission Hospital simply non twa kwithirwa insurance cover itethirwa na any arrangement nabo uti rwariritwe uranto batio tiritwa ku cibitari itumbo batreat baba ingi beteta cibitari na bacoka batena ndawa not even a paracetamol in those hospitals bo ndukarathi na gavana nikenda betho bakirikanio bagetho bagita ngugi muno kagita gaka kinyari kitani baba ingi kandara ritio tithe kuthira clinic officers for example
twina thina nene muno, twina shortage na twina colleagues betu abandikirwe na contract ya miaka 3 na contract ni guthiri na mweri umwe ka mieri 2 kwiba guthiria mweri uyu kwiba guthiria next month na areas nyingi ndaitari baiba bawatilite kuba gethira kutina kwandika norua services imwe gathikingwa kwena cibitari imwe ndaitari baba UTC baba na contract ibo barungamirite barike kuma cibitari iu kugetha bote kuona ndaitari ndene ntura nibo to bathuguria nto mugario meru ona ngavana to mwere ito mwera ndaitari ubu nwe nturene contract were akwe kuthira ari akwe kwana na ana wethe utacho solution atumba kwethetheka na ndikiure kiao kira kinene ndigitumi kwathana na bonde ni arigitani leo tondi baendi uri kwe muntu uri obisi ne we cover comprehensive cover true na kwe muntu kuona mwaje wondie timbi we cover enkai 1500 ura bati kwe wakabe nene nuriku no ore ori wondine na aria lakini no twenjo group ire down ari ni kuona ariko lakini no ri at risk na no we rekiri to get sick from infection in the world. Nkiripotera Weru TV Bitawo Murioki. Mandagitari mare mandikitwe wira na kandarasi ende ya murimo wa COVID-19 riu ni makuromba thirikari imandike ni maukieta aruti wira mayo agitani mama mariuga ni mekiritwe wira ni wa kwandikwa ni thirikari inde mwanka omondi turi matana andikwa na mari arigitani ingirishiri Boniface Mongera na inu. Hili kundi mnalo liona hapa ni kundi lile ambalo lilipigana na janga la corona. Serikali ilitwita kutoka mashambani, wengine tulikuwa huku na wengine walijitolea mhanga kwa hali na mali kupigana na janga la corona. Tulipigana na mlitusifu sana kuwa sisi ni frontline soldiers. Na ukweli tulipambana na janga hadi likawa kuwa tumeliangamiza kabisa. Zile numbers zilikuwa zimerudi zikawa chache kabisa. Na tulikuwa tumeahidiwa na serikali kuwa contract yetu ingeenda beyond 2025. But unfortunately, wengine waliachishwa after 6 months, wengine wakaachishwa after 1 year na wengine after 2 years. So serikali haikutimiza yale ambayo ilituahidia. Ajabu ni kwamba sasa hivi hatuna kazi. Our contract ended through national government. That's why we are requesting through national government office of the CS to delegate it. Even if you are going to the counties, you are the one who has power because you are the one who ended our contract. So we request through your offices, the upper offices, if you can delegate, give us absolution throughout the country, the way we were and where we were, or deploy us anywhere that is missing healthcare workers to the 47 counties. Again, the same government advertised posts under the same project that we were working and employed different people, and those who are working for the same project were rendered jobless. So we are concerned that what if next time again they advertise for another job, maybe we may not be considered again. So that's why we are also worried here, because we are jobless still not working anywhere, and we still worked for the same project, that the same project again advertised the job while we were out and employed other people. Twaruta wera wakagitaka mianka ire, but after mianka ire corona kunyia aguna wera athirire twatuika tutina wera kila mtu ino cheria wera no kethira rokam kana kibaro ya ntugo ya o sustain. So tukoramba thirikari turirikana nonto indwa yari na itwaruire ndwa embega na inene. So baturirikana atunenkere wera kaire kana bachari bantu aba to fix bantu atuthi tora twangete na njira tuwicharagia bantu awatira na ibuna irobi gwikomo.